tātou tāpua i le tua nei aso sua fortma, ma le alo, ma le ngang pa ia. Amene. Fio maia oia nganga pa ia ea fio maia. Ia iai lau wha unga, ma lau wha pa ianga i la Samoa. E ala i lau upu o le a fola fola ina. O le mātou talo le ala i a ke risolo mātou wali. Amene. O le vi inga o le tua o le a tātou pese ai. Fulanga le fionga le tua ma le evangelia Ioane, ta upo e ono, fai upu mua e o sfur ma le lima, o le matua, ua tufa i e ta oto, ua avatu fai talia i la tau. Ua mawai a mea, ona maliu atu leo Yesu i le tasi tu o le vai o Kalileia, o le vai lea o Tiperia. Ona muli atu lea i a te ia le motu o tangata e to teli. A wana la tau mata i ona wha ilonga. Sa whaia i e na mama. Ua maliwa i Yesu i le maunga. Ua nofo i lalo. O ia maona so. Ua lata le paseka. O le tau saminga leo i utaia. Te pa e ai leo Yesu o ona fonga. Ua sila atu foi. Ua o mai i a te ia le motu o tangata e to teli. Ona whetalai atu lea o ia i a Filipo, o i whea tātou whaatau mai ai ni a reto, ina ia ai i lātou nei. O whape atu Yesu, o lana tofo i a te ia, a wā o sila fia lava e ia le mea o le ana whaia. Ua tali mai Filipo i a te ia, e le lava a reto, pe a whaatau ina i te nari e lua se lau. Ina ia tofu i lātou masina mea i titi. Ona fai mai lea i a te ia o le tasi o na so, o Angerea, o le uso o Simona Petelu, o lo i nei le tama o i a te ia a reto ka rite lima, ma nai a iti e lua lau. Ai au maa ea ia mea i a i lātou e to tele. Ona whape atu leo Yesu, ia o tau fai ane i a ta o tangata. E tele fo i le mutia i le mea, ona lātou ta o to ai lea, o le tau au whai o tane, pe lima o afe. O na tango leo Yesu i a reto, o whaafitai. O na tufa lea i e ta oto, o whapea fo i maia, ua avatu whai taria i lātou. Ua maa ona lava i lātou, na whetara i ane lea o ia i on so, ia whaapotopoto toi ainga, ne i aini mea e mau. Ona whapotopoto ai lea ua tutumu ai ato se fulu malelua i toe ainga o a reto ka rite lima. O mea ia na toe i e na ai.
Wailoa e ia tangata le whailonga na whaia Iesu o na whaapea leo i lātou. E moni o lea lava perfeta le nei o le maliu mai i le lalolangi. Ua sila fia foi e Iesu o le au mai i lātou e poe i a te ia. Ina ia lātou whaia o ia matupu. Ona toe maliu e se ai leo ia e tua tasi i le maunga. O le tala le lei a le alii. Ia via o e le alii Iesu Keriso. Ia o le tala masangi on kako whalongolongo iai. Whangaina Iesu o le moto tangata. Ui lava na toa i titi, pēla i titi, sina mea na maua. Ai sa whaasoa i Iesu ma tofu ai le fia afe o tangata. O i fo i tātou te iloa ai, le tamau a inga o le atua. E whaafaulai pēa le tamau a inga o le atua. Pau ale mea i le au maia i le atua le tamau a inga. O le tātou le ole atu i a te ia. O le teimi tātou te wala au ai, pe tātou te asamo i le atua i mea tātou te mana o ai. E whape nā o na wha sosofa mai e le atua, pe awina mai e le atua, ina ia tali ai mana onga o i tātou. O tangata ia na whaalongolongo, ia Iesu malana semina, na ngā lala i lātou, le fia whaalongolongo pea i le upu. Whai mai le au apostolo, la mea le tuu ai lātou e o. Whai mai Iesu au maini mea i whawhanga ai lātou. O le fina ngalo Iesu, ia whawhanga i tātou e le ngata i lana upu e whaalongolongo. Ai whaatamau a inga fo i tātou i ana mea lofa, le sio manga o lo whapena, o na sio mia ai o e mau mai tātou. O mea lofa ia ale atua, o lo whapena o na whaafaulai mai pea ia i tātou i teimi uma, maso uma o lo tātou soifua ma lo tātou o langa. Ai a tātou le tangi i le atua i mea tātou te mana o ai. E tāu fiofi lava e le atua, e le mawhai o na whaailoa mai e le atua. Awa o le tātou te musu e whai atu i le atua, mea tātou te mana o ai. O le tamau a inga, ma le oa o loo i le atua, ua fia sa saa mai, ai pangalea, e tātou te musu e asamo i le atua. Mea lea le nu ue o le atua, o a mea tātou te mana o ai. Tātou tangi i le atua, o loo tamau a inga, le atua i sose o loa, sose mea, whape nao na whaailoa mai, ai asa saa mai fo i whape nao na tutoi. Le halo tātou whao ngā ina, ma tātou whaatau ngā i le aso ma le aso. Ai tamau a inga alpea le atua, mea i fo i mai. E le ngata i le ola, o le soifua lo e soifua ma uolai. Ai ale whangaina o i tātou i tau mawha, whaare tino pe whaale anganga. E whape nao na tamau a inga i pea le atua. Ia, o le whi au, tau mori o a whape nao na au mai, e le fionga le atua nei aso. Tātou te whiu e whao ngā, le tamau a inga o le atua, e oa pea le atua, i le ano ai, o ana kalasia, maana wha manuianga, e whape nao na whafaulai mai, pe a whai tātou te talo, ma ai oi i a te ia, ma whawhetai i a te ia, i mea tātou te mana o ai. Se i o tātou tālo. Lea tu ailo mātou tamā, whawhetai o mātou whalongolongo i lau upu. Tele mano anoa i le tamau a inga o loo whaafau i lau fio. Ai panga lea, e mātou te musu e aisi atu i a te oi. Mea lea li ie, ia whapea o na saa mai au Ekalesia mau whaamanuianga i a Samoa. Ai meise foi o atunu ua mātou wa aia, o loo ngā lala pea i le fia ai ma fia feinu. Mātou talo le ali ie i whaasoa i ai lau tamau a inga i a i lātou. Mātou wa aia le taua, ma misa ili nei vai tau, ai a o mala whaale nā tūra. O lou lava mana le atua, mātou te talo ma ai oi, whaatau ma mao ia mea mai mātou. Ai mātou talo le ali ia ia whaafile mu ina se o mātou wātunu, mai lava i ona Taitai se i o ona i. Ia iai foi lau whaamanuianga i a Samoa, ma ona tangata, ai maise o lau ele ma whanua ua e fua ina, ia whaatamau a inga ina i lou alofa tu noa.
o le mātou talo lea, e ala ia Iesu Keriso lo mātou alii. Amene. Ia ilunga ia i tātou uma whaamuianga le atua e ona le mana uma, suafa o tama le alo, ma le anganga pa ia. Amene.